Kako da planetom zavlada mir ili kako svet učiniti boljim? Odgovor zna ribica Ljubica. Ne zna se kako ona izgleda i da li je zaista zlatna, ali od nje se očekuje odgovor zlata vredan. U potrazi za Ljubicom su gusarke i gusari iz dva zavađena kraljevstva. A ko je ili šta je zapravo Ljubica? Ljubica je u suštini ljubav, znači u potrazi za ljubavlju. Ljubav u bilo kom obliku. Kada pronađu ribicu Ljubicu, koja u stvari uopšte ne postoji, ona živi u srcima svakoga od njih, dakle nije nešto što se vidi, nego je nešto što nosimo u sebi, onda stvari postanu jasne i to je nešto što spašava planetu kako bi i čini ljude boljima. U potrazi za Ljubicom, dramska avantura na talasima u dubini mora nije samo zabavna igra, već unutrašnje putovanje, duboko u nas same. Deca to brzo i lako uvide. Uživaju i u oživljavanju zabavnih replika iz knjige na pozorišnoj sceni, kaže Radmila Knežević i sama glumica, osnivač dramskog studija Budva i festivala književnosti za decu, Male morske pjesme i priče.